Ал деле бирөөнүн баласы го апа. Ал деле адам го. Ал эми Айданачы. Айдананы эмне кылам? Апа. Айдананы балапандай кезинде алып келген кезинде атам эмне деп айтканын билесизби? Эмне деп айтты? Балам. Пайгамбарыбыз айткан хадис бар. Мага кыяматта эки адамдын акысы менен келбегиле деген. Биринчиси аялыңарды кордоп, ыйлатып, көз жашын төгүп, кыяматта менден шапаат сурап келбегиле деген. Экинчиси жетимдерди кордоп, аларды ыйлатып, менден шапаат сурап келбегиле деген. Апа, мен ошондо пайгамбарыбыздын алдына эки бирдей адамдын акысы менен кантип барам апа, кантип? Антип сен аялыңан коркуп атсаң, үстүнө ал бир аял. Апа, кандай түшүнбөйсүз? Мен сайкалдан корккон жерим жок. Мен болгону аны сыйлайм. Ой, Кудайым-ай, коркконуңдан сыйлайсың. Коркпосоң ал. Жейлдей болуп колуңда жок эмес. Бир эмес 3 үйүң турат. Ал экинчисин. Эми Кудай ырбады бай. Мен сага чыгып айткам. Айта тиги, сен жанагы иштеп жүргөн бизнестериңде кимге калтырасың? Тетиги багып алган кызыңа калтырасың. Апа. Эмне апа? Аны бардыгыбыз эле жакшы өтүлүк менен багып алдык элек кой Айдананы. Ой кокуя, анан кана, анын 11ге чыкты. 11 жыл өттү андан бери. Чоң апа, кандайсыз? Жакшы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Жакшы келип алдыңызбы? Кана чоң атам? Чоң атаң Малжан менен үйдө калды. Апа, кандайсыз, жакшысызбы? Эме кылчу балам. Эшке чыгып ойноп турчу, мен ата энең менен сүйлөшүп алайын, Барам. Макул. Аз мен чай коюп келе алайын, Чай койбой эле коеюн. Тур чай боордуңар. Чай ичкени келген жокмун мен сага. Мен дагы кайталайынбы сага? Түшүнүп атасың бир нерсени? Апа, мен сизге бир нерсе айтайын дегем. Ой, айтпай эле кой. Сенден мен бир нерсе сурап атам байлана. Кандай эмессиң сен? Бала. Эмне кылалы? Апа, мен бир жолу болуп коюңузчу Эми Кудайга турбай байланайын, мен сен сүйлөбөдүм атпеле мен сени я. Эмне кайра какшайсың? Апа, мен болгону... Катын! Сүйлөбө дегенде сүйлөбө да. Адам барын акшатпай, бир жолу айттуу болду да. Балам деп жаным берет. Бардык эне очор бача болуп калса экен дейт. Бала чакалуу болуп, чоң үйлүү, чоң аштуу болсо экен дейт. Мен эмне сага жамандык каалап атамбы, балам? Тигине атаң делечи. Тет илгери бир жакшынакай камчап келген. Ушуну берели болсом бир тапшырсамбы деп. Ошонун көзүнүн тирүүсүндө ушу балаңа тапшырса, баланын жытын жыттап калсак деген эле оюмду айтып атпаймынбы сага? Кыскасы, сөз бүттү балам. Мен азыр эшке чыгып, эште бир анча-мынча жумуштарым бар. Бүтүрүп келем. Келгенден кийин жыйынтыгын уккандай болоюн, уктуңбу? Уктуңбу? Атасы. Атасы. Сиздин чечимиңиз кандай болсо, мен ошого макулмун. Ажырашкыңыз келсе, ажырашалы.
биргесинде өткөзгөн 15 жыл мен үчүн бактылуу жыл болду. Мен сизди сыйлайм. Түшүнөм. Апабызды да түшүнөм. Эгер кет десеңиз, азыр да кетүүгө даярмын. Бирок мен сизге айтайын деген Ата, силер чында эле ажырашкан жатасыңарбы? Апа, сиз бизди чында эле таштап кеткен жатасыңарбы? Ажырашпаңыздарчы суранам. Сиздер ажырашсаңыздар, мен эмне болом? Ата, мен эмне болом? Мен силерди сагынам да. Неге менден качып жатасыңар? Ата, апа, ажырашпаңыздарчы суранам. Ажырашпаңыздарчы. Sen kандай ömür sürdün, ata mendey yaşında. Айтат го апам көп ыйлап, бактылуу энек башында. Жашашка таттуу турмушта менин да акым бар чыгар. Ал үчүн атасының болуң тийиш жаныңда. Неге менден качтыңар, неге ажыраштыңар? Жарашкылачы кайтадан, атаке апа жашсыңар. Неге менден качтыңар, неге ажыраштыңар? Жарашкылачы кайтадан, атаке апа жашсыңар. Ордуңа да мен кетсем, апамды издеп келермин. Азаптуу эмес башкача, бактылуу өмүр сүрөрмүн. Күнөөлөбөймүн тагдырды, маңдайга жазса көрөрмүн. Өзүңсүз апа мен кандай бактылуу өмүр сүрөрмүн. Неге менден качтыңар, неге ажыраштыңар? Жарашкылачы кайтадан, атаке апа жашсыңар. Неге менден качтыңар, неге ажыраштыңар? Жарашкылачы кайтадан, атаке апа жашсыңар. Тагдырымдайса турмуштан, балапаныңды коргочу. Алтыным менин атакем, кайдыгер адам болбочу. Сезилет ата өзүңсүз, өмүрүм өтүп жай гана. Сезилет апа өзүңсүз, караңгы болуп айлана. Неге менден качтыңар, неге ажыраштыңар? Жарашкылачы кайтадан, атаке апа жашсыңар. Неге менден качтыңар?
ажырашканачы кайрадан атаке апа жашсыңар. Kızım. Doktorçu kızım. Kızım. Beni geçir. Bizi geçir. Biz apam öküyoruz, acıraşmayız kızım. Acıraşmayız ya apası. Kızım, bilesin mi? Acıraşkandı, Kuday жақсы көрмейді. Qarı келет. Acıraşkanda bir ғана шайтан сүйінеді. А biz Kudayды наразы қылып, шайтанды сүйіндіргіміз келмейді kızım. Бардығы жақсы болады. Kızım, bizді geçirші. Айдана, bizді geçirші. İyileva kızım. İyileva. Bari son bulut kızım. İyileva. Айдана. İyileva kızım. İyileva. Сайқал. Мен саған қату қиқырып, жаман сөздерді сөйлеп алдым оқшайды. Ал үшін кешірім сұраймын. Мені кешіріп қойшы. Құдай деген құр қалмайды дейді. Мейлі төребесің. Оншасын да алмаймын. Сайқал. Жана маға бір нәрсе айтамын деп жаттың әлі. Нені айтайын аттың әлі. Кече баш мур көңілім айнағаннан доктор бардым. Ана? Анан доктор өзіге түшіп кетші деп жіберді. Не деді өзі? Ашқазанға суық кеп тұру. Ички аппараттарың жақсы екен, не? Жоқ, баары эле жакшы. Неке? Доктор эже 1,5 ай болсун деп бул кубаныч кагазын колума кармады. Окусаңыз. Да. Папа. Сайқал. Шын эле ми? Сайқал. О, жаратқан Алла. Bizді кечірөгөр. Sen ақыры менің дуамды қабыл қылып тұрсың. Sen берешенге берет екенсің, Алла. Bizді кечір. Бардық үстін жүрегізге иман бер. Мен әмі саға қантип разылығымды білдірем, жана қантип. Sana şükürler olsun. Beni geçir. Ana can elaytı hürmetlik. Айтайын десем айтырмай қойып. Oşun elaytı hürmetlik. Ne oldu bunca? Böyle soğuşqa uzatып atqazып береңдер. Apa, biz ajraşmayız. Ne? Biz ajraşmayız. Ajraşpasaңчы? Toprağımды ғана түйіп берем. Apa, hazır aytsam, toprağın tüyüp vermek tursun. Bolğun pensiyonu tüyüp veresin. Ne oldu anca? Suyunç apa, suyunç. Geço gelinin больницаға барыптыр. 1,5 ay boyunda var eken. Mına okuңuz. Boyunda? Ова. Çın mı? Ова. Жана эле айттырып коебуз.
deyip. Ben bilgem. Bir gün olsa bir gün törörünüm. İşekken ben sana. Altıma git bana. Beni geçirip koy bana. Sultayım ben. Ay. Cil buraya. Atan arka var. Suyun içine öyle cil olur. Cil. Apa, Ya. Cil. daha bir nerse var. Davir neresi? Ne? Kimden neresi? Doktor Ece, Doktor Ecem ne dedi? doktor Ece içindeki bala... Aytçı saykalım ne? Şimdi oğlum ne deydi aylanayın? Aman bu ne ki? Kim ne deydi? Ay çaldığına git. Aa. Kalayım bol şu atrak. İçindeki bala ilgisi değil.